ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende. Izikhonzo ezinhle angazi ukuthi ngizawuthini, kodwa inkosi iyona yaziyo, ngoba ngumuntu walapha emhlabeni. Ngokwamathonsi-ke njengoba inkosi seyishilo Evonzitha, umsebenzi wami-ke bengusebenza, bengingumlimi wezimoba, ngitshala kakhulu izimoba. Konke lapha emafemini sibona sekunamafemi kwakunezimoba zami nezabanye abantu. Ngaqala ngalima ngezinkabi ngenawo ugandaganda, ngaze ngaba nogandaganda, ngaba nenqola namageja, ngenza konke okufanele kwenziwe umlimi okhuthele. Kodwa-ke ngiyadabuka ngoba namhlanje angikwazi ukukhuluma, izwi lami alikho. Inkosi-ke iyazi yona ukuthi noma kunjalo, kodwa-ke umsebenzi wayo uzakwenzeka. Ngaqala ngathenga amaloli-ke okusebenza izimoba, ngenza wonke nje umsebenzi owenziwa umlimi. Yangipha inkosi amandla. Ngaqala ngathenga amaloli kwaba i-Bedford J5, ngaphinda ngathenga elinye i-tip truck Bedford J5. Ngase ngithenga leli-ke maNazaretha elaziyo nani, ebesigibela kulo siya noma ikuphi lapho inkosi ikhombe khona umhlangano. Ngiyalazi-ke lelo loli, ngangesaba nokuthi ngiyelami uma ngibuzwa umuntu ngithi ngelikababa. Ngizibona ngedelelekile ukuba ngithi ngela. Ake isihlabelelo 237 anhlabelele uGumede. Alikho ngempela izwi lishilo izwi, angikwazi ukwenza njalo, kodwa-ke ngizokwenza ngoba kusho inkosi yawo. Amen. Iyoqala evesini lesithathu 237 evesini lesithathu, aqhubeke njalo aze agcine khona. Jabulawe nawo abuniko ya
ngisiza kwakho umnguni ngisize nje njalo iphele inkonzo kaNkulunkulu ngoba mawungena kumsiza angazi ukuthi ngiyenze njani. Silapha enkonzweni yeSabatha amaNazaretha lapha sizovuselelwa khona izinhliziyo zethu zithanda uNkulunkulu zingathandi zonke izinto lezinto ezikhona namhlanje sithande uNkulunkulu. Ngingakhuluma ngelanga kancane kodwa ngizocela kakhulu enyangeni yezulu. Elanga ilona elangikhulisayo ilalishumayele ephakameni lapha ngesikhulu isineke lesi kuzwe noma ubani umuntu ukuthi uyakhulunywa manje. Ungafane nani esesijaha umdala kodwa ke washo baba mkhulu wathi kusa abazothi nishumayela bebuka isihlakala bebuka iwashi ukuthi selihambile manje ulokhu ukhuluma wena usiphompela. Ilanga ilona elangikhulisayo ngisephakameni kwake kwathi ngisephakameni ngaphupha iphupho elangihluphayo wena wami. uNkulunkulu wambonisa amaNazaretha ayizinhlobo zonke ongase uzicabanga. Kwakukhona agqoke kahle, kukhona agqoke izingubo ezingcolile, kukhona abagqoke ezikhebhukile. Bonke laba bantu babegrushiwe beme ngamaqoqo wonke umuzi wasephakameni bekhuluma laba bantu bonke. Mangibalalela ngayizwa kahle inkulumo yabo bayikhulumayo kodwa babe babi laba bantu bekhuluma zonke izinto lezi nenhlamba nakho konke ngakhohlwa ukuthi hawu usephakameni okunjani lokho nakhona enhlamba ngoba phakameni sasitshelwa sisemakhaya ukuthi ayikhulunywe inhlamba lapha emzini kaNkulunkulu. Njalo ke ngabe ngalala kulokho kuzumeka kwami ngaphinda ngabona yona into efanayo. Ngabona amaNazaretha ezinhlobonhlobo. Ukhona owayehamba phambi kwami engikhombisa ehamba bemamaqoqwana yonke indawo wonke umuzi wasephakameni lobungane begcwele bekhuluma khona. Wayesekhuluma ke lo okhuluma nami ohambe engihola ethi aselapha. Wayesekhuluma ke esethi manje sengibuya kuwena ke uthi wena uyiliphi. Ngashawa uvalo kakhulu uvalo langishaya. Wayesethi aliki ijazi kuwe awugqokile ijazi. Ngakhohlwa ke ukuthi usho uthini. Ngase ngithi ulungile ngizama ngothenga lapha esitolo. Ngithi ngizowela umgwaqo nje ngifike esitolo lapha bese ngiyathenga ijazi.
angakaze libone kodwa esitolo ijazi alingekho. Ngathi ngithi tapu ngwele umgwaqo ngisanga waphezulu yakhala insimbi yokubiza isonto akhupha phansi kwasubazi yavalwa njalo isitolo ngoba zazivalwa njalo ngesabatha isitolo masungena isabatha sivalwe njalo. Angabe sathenga leli jazi ngabuya kuye lo umuntu obekade ngikhombisa uyisizwa nje ingangame kodwa inenwele ezinde ekhanda. Ngase ngibheka ngicabanga ukuthi hawu amaNazaretha manje kusho ukuthi intshumayelo kababa kathi ishonaphi. Ubaba kanti usuke ekhuluma nobani mekhuluma nathi. Aseyixaza ingubo zethu asezilutho nje siyakhuluma kuphela zonke izinto ezingcolileyo lezi siyazikhuluma. Ngabona ke lokho kwangihlupha kakhulu emoyeni wami. Ngafuna ulazi leli jazi ukuthi kuthiwa ngithenga ijazi elinjani. Ngabuza nakumathunjwa yena wayemdalana kunami. Ngathi kuthiwani uma kukhulunywa ukuthi angithenga ijazi kuthiwani. Wathi umathunjwa naye akazi kodwa ke usuyileni entabeni wena na. Ngathi cha ngayi. Wasethi kuyafuneka uye-ke entabeni ubone ukuthi leyo nkulumo ayiphenduleki na. Angiyanga entabeni ngaze ngaya entabeni ngoba sekukhona ubaba inyanga yezulu. Inyanga yezulu le sisemkhayiteni kwakusathiwa ubaba omncane. AmaNazaretha ayesho njalo athi ubaba omncane lo. Emkhayiteni ngaya-ke sasanjiswa uMndebele wase Mahlabathini nanti ithempeli likhohlwa intanda kuwela wayesifundisa-ke zonke izinto entabeni lapha. Sasiyisikhombisa thina esasikhona. Ngashesha-ke ngithi ngizoshesha kuqala ngoba ngiyesaba. Ngashesha-ke ngithi ngiyashesha hawu wase ngishesha umthetho ngaphambi kwami umfowabo kaJosiah umthetho washesha ngaphambi kwami. Hayi-ke kwalunga zonke izinto-ke emveni kwalokho. uNdebele-ke wayefundisa kakhulu wawuphuma usushintshile. Wayefundisa kakhulu lapha sihlezi. Sasihleli-ke lapho ngela ngenyanga yezulu isiphethe. Njalo ningaphoxeki maNazaretha manje senibona ngisipihla isililo khona. Manje ngibona nje sengisipihla ningaphoxeki. Nazi nje ukuthi senginjalo umthetho wami. Ngangibona uMakhathini umkhowa uMakhathini waseGenyezini ethi mayinika inkulumo ekhuluma kanje ebese akhale amehla azabe ebomvu
ekhala eyothi masiqedile athi ngikhaliswa ukuthi amehlo ami abona athi ngikhaliswa ukuthi indlebe zami zezwa esho njalo nje khala umakhathini ukuze ukuphele isonto ekhala umakhathini intshumayelo yakhe singayizwa kahle ngoba amaNazaretha uyasinda la uma uphethe inkonzo ethi uNkulunkulu phakele lapha abantwana basezulwini uyasinda uyawuzibheke wena ukuthi unjani ufikela ube mncane uzibone umncane kodwa uNkulunkulu ebese kunikile isiqembe wathi uphakele abantwana bami wayenze njalo kumakhathini njalo nje mephethe inkonzo akhala umakhathini ekhaliswa ukuthi asilandeli umuntu lapha silandela uNkulunkulu uqobo amen abezwayo abezwe silandela uNkulunkulu uqobo lwakhe asilandeli nje abantu lo uNkulunkulu esimlandelayo uNkulunkulu wayo yonke into ephilayo lapha emhlabeni ethi umakhathini sasihamba naye ubaba mkhulu konke kugcina izinto zihamba naye kwenye indawo sedlula amahashi enkambeni sedlula amahashi enkambeni wayesekhuluma sethi mfana wamahashi wayebiza umakhathini kanjalo ethi mfana wamahashi wathi hamba kuze kuleli ihashi ukuthi linani likhalelani wahamba kumakhathini wafuka wathi hashi izinkosi sambuza ukuthi ukhalelani ihashi lapha kamisa isihlahla sangaphambili lamkhombisa umakhathini inkulumo kababamkhulu sesithi uNkulunkulu yayifike kulowo muntu noma uyinhloboni lowo muntu ikhulume ulimi lwakhe kodwa yena ubabamkhulu ebekhuluma isiZulu weso wena isiZulu ukuthi isiZulu lesi lapha lashintsha likhulume enye inkulumo ezoswakala kulo muntu othunywa kuwena lamkhombisa umakhathini wasebona lihlatiwe isicobo lihlatiwe la ngaphambili alikwazi ukuhamba kahle wayeseke sebuya-ke sethi baba ngibona isikotho ngaphambili lihlatiwe wayesefunakala onomese lamahashi wawathola nje kanjeni amahashi ephuma ubaba omkhulu wayesesebenza umsebenzi wakhe ngaso leso wasebenza umsebenzi wakhe ngaso leso sikhathi amahashi umnini babengamazi ukuthi ngakabani lamahashi wasutholakala umese waseqopolotha umakhathini saze saphuma lesi sibonda mase siphumile isibonda ihashi lakhuluma ulimi lwalo umakhathini akazi saluswaka wese ubaba ukuthi lithi wathi seliyabonga ihashi lashaya umsila ngemuva ihashi lahamba namanye amahashi kanti lalokhu lithothobele lahamba-ke
yikho ke lokho uMakhathini nokuningi owayekuswa ngobaba mkhulu. Thina ke sisele emuva kakhulu uma uqhathanisa impilo yabantu babelandela ukuqala nabantu abayithina njengoba sinjena. Sele emuva kakhulu nenhlonipho ayikho. Mawuthi amkhuza umuntu la etempeleni ungaba umsini hayi usudlala mqhubela ukuthi abange kakhulu umsini esengathi uthi uzongenza uzongenza abange kakhulu umsindo nalapha njengoba silapha nje ebuhleni hayi ingane zibanga kakhulu umsindo. Ngibonile ke ukuthi inhloboni ingane iba ngumsindo. Ngabona amantombazana ethuthiwa ayentanda sala luthongo wathi he inkinsimbe sala luthongo saphupha amaphupho wathi he awekho amantombazana emgwaqweni wathi he umsinde subangayo mayikhona abuya amantombazana ekenyuka awazi ukuthi afunane emgwaqweni ekenyuka uhlangana nehlayo uhlangane nakho ubukayo uzishayisa thina wathi wagqoka ijazi elimhlophe elinomu ugqomnyama usho ukuthina abafundisi kuthiwa asigqoke lona ukuze sibonakale singashayiseki amakhosikazi asishayise maye iza kuyo inkosikazi ubuntu wayesalomame uza kuwo ubaleke ungabaleka okushayisa okulahle phansi enqiniseni into ebuhlungu kakhulu leyo ubuhlungu kakhulu lokho namakhosi nje ngokunja abasi nje umahluko phakathi kwenkosi nomfundisi nomshumayeli kuyefana lokho nje ke ekumehluko phakathi kwethu nalaba abantu bakuqala. Sihlabelela kahle impela sihlabelela nethuleli igqoko sihlabelela kakhulu maNazaretha futhi ninganyezi ngokuhlabelela kwenu nihlabelela into wona amakhosana ahlabelela kahle kakhulu etempelini lapha ensuke ngikhona angihlabeleli mina ngivula nje isihlabelelo ngihlabelela ivesi lokuqala hayi bese ngithula ngilalela i-organ isho lapha emakhosazaneni ayishaya ngempela i-organ ayishaya impela hayi thina njengoba sekubaba inyanga yezulu njalo baba ushembe wesibili usasiphimba yini masiphimba yini thina madoda uqaleke ufuna ukuthola leli gama ukuthi igama leni leli thathela hayi khona umatho lapho-ke ubaba wayeshuke phethe inkonzo esikhuza niyazi inyanga yezulu esikhuza nje ithi kahleni lamadoda kahle nguthisha mina thulani ngizokuhamba phambili yikho lokhu ninjena nje yikho lokhu nishaye abantu anishaya nabo abantu ngoba ngayo le ndaba nihamba phambili anifuni ukulinda nalo manje khona abafika mofa
kunathi esontweni sesibili afike bahlale ngemuva kodwa sesiyaphuma manje amakhosi ulandele abafundisi ulandele abashumayeli abakhokhi abafangele laba bantu bafike emuva bafuna ukuhamba kuqala basikhame singabi nandlela nje basikhame uvele ubunda ukweyeka lokhu baseya ngempela laba bafika emuva bafuna ukuhamba kuqala umangalo uthi kodwa uyizwile lento ebeyilandela phakathi ake swanga ukuthiwa umahluko ke lawo phakathi wendoda omunye nje ngiyakhuluma izolo ebusuku ngithi awukahle ungixoba wathi hayi ngihamba namakhosi usihamba ngemva kwamakhosi uhamba nabafundisi eNtalisuthu ngathula inkosi ke ithe angiphake namhlanje ngiyaphaka ke angazi noma ngiphaka kahleni ngiphaka isiqembe isicwale njengomnikazi ingane zakhe ngiyaphaka nje angazi ukuthi ngenze njani ngoba kungenye into uma usuke sowuguqela phambi kwaNkulunkulu wasePhakameni engathi ngalibambe iwashi ngathi ngalibambe iwashi lime ngikhulume ngikhulume amazwi kaNkulunkulu ngikhulume nokubonisa nje thina ukuthi sesinjani namhla asizwa uzushayiswe imoto ufika abafana bonke abantu ukuyabheka baphethe izindlebe bonke bheka mbashaya yini iselu ya bonke ukhohle ukuthi babekhuluma kanjani uqala imali labantu bahahela ukhuluma ubona ehleka azafe ehleka yedwa akeke ukuthi lo muntu unjani ehleka impela nje nomunye iyese imoto ngapha imoto izifike imkhahlele ithi usho ukuthi yabona imoto ukuthi hayi azisho kahle lapha azisho kahle lapha kulo muntu lento nje yasipha uzula bengadokotweni bashaya amaredio bashaya ayikho into abayishaya akulona igama lalapha esontweni bashaya nje futhi bathanda kabi ukuthi angathi bathi swana nawe akusheshe into ongaqonde kuyiswa babone ngisho ukuthi-ke asinciphiseni lo msindo omngaka akasivumele uNkulunkulu asiphe ukuba sihloniphe nasemakhosini lapha okulamanzi amahlokohloko lapho konamanzi amahlokohloko umangale ubaleka ungena endlini uma ungabaleka uma ungekubaleke uziyalo uzobaleka kwehliphi laba bantu abakhathali ukuthi bakhulume bathi futhi angazi ukuthi bayazini ukuthi bakhuluma bethini ngosuku inkosi-ke inyanga yezulu yasingikhetha-ke khona lapho ngoba uNdebele wathi manje seniyaphuma Ntalisuthi niya emsebenzini enayidalelwa uNkulunkulu ningakakwenzi lokhu senikwenzile
Ngindlebe zami ziyanhloko. Sengizwa umuntu ivala khona. Oh. Indlebe zami zikhaya ngendlela emangasayo. Mangathi ukhaya kanje hayi ngawuhisa impela. Undebele ke wathi ngizoba umshumayeli wasehlathini. Wangikhetha ngamshumayeli ke ngibenzele inkonzo ezovuka mbenzele inkonzo zokulala ntambama. Ngaze ngabuyela khona eMkayiteni, sasemkayiteni phela. Sasemkayiteni, ngabuyela khona ngibahola siya eMkayiteni lapha. Yasoka indaba yasuka lapho ke indawo. Ngahlangana noDuma umfundisi. Ngiyambona uDuma umfundisi. Ngahlangana noShabane umshumayeli. Ngiyambona waseMampondweni. Bahamba bamemeza bathi uphi uMathosi. Kwakuyimina ngedwa uMathosi. Ngalalela bathi iyakufuna inkosi iyakufuna manje ufika manje kuyo ngifuna inyanga yezulu. Ngathi mina hawu inyanga yezulu ibonani kimi. Ngahamba sengihotola ngaya kuyo afikihleze namakhosi. Ngayifica ihlezi namakhosi nabantu behaqile nje. Wayesethi umfundisi uNkwanyana iyamazi uNkwanyana. UNkwanyana wase eKosberg. Imvelaphi yakhe ngwakithi uNkwanyana wesuke kithi imvelaphi yakhe. Wayesethi Mathonsi inkosi iyakhuluma nawe la. Ithi wena kwathiwa umshumayeli wasezibindlela. Yayeke ukukhuluma namakhosi inkosi inyanga yezulu yathi angishongo kanjalo. Ngishongo kanjalo. Ngithena mina evunzitha. Wayesengitshela ke esethi evunzitha. Ngafake lapho. Mangifele lapho ngimncane nje ukhona abadala kithi futhi bayalwa njalo bebadala nje esontweni bayalwa bibanga ikhulu. Manje izoba kimi kanjani ngase ngihambe ekuseni vuke ekuseni usemnyamana ngahamba ngiyolanda umphathi wakithi. Ngave ngathi inkosi yakubiza inkosi ithi angikubiza. Ngaqala ngatshela umkhokheli wakithi ke kwakuela uMaxulu. Ngathi uba ngumtshela inkosi ikhuluma ngani wathi yena owingcwele simakade esho mina angisho ukuthi ingcwele ngoba angikuthandi angifuni ushumayela. Wathi seswa ungakabi ngaka ukuthi kuzozalwa umfundisi wamathonsi. Sasithi mase yothandaza wayethi ubaba mkhulu asithi masithandaza khona siphathe otiki sikhunge ngotiki ngingakazalwa ma otiki singenabo yathi niphambuke nike noma imbali ke nje akakhungwa umuntu wasezulwini ngezandla engaphethe lutho. Onkwanyana laba umazwi wezulu
Nyamas ukwanyana mazwezu laba abampobovu kakhulu wayengangena egcekeni kithi engazange akubongele inkosi yamakhosi iyasephakameni wayefike mayifikile kithi koswakala ngephimbo ebongela uNkwanyana engangene ekhaya engazange ezisho izibongo azishazi izibongo basebengena ekhaya benze lokho owathi babamkhulu abakwenza baqede bahambe njalo nje ngahamba ke ngaya ekhaya ngalanda umphathi wakithi athi ubizwa inkosi sathi mase sidlula wacele ngase ngumtshela ngathi hayi akuyona inkosi ebizayo ubizwa yimi ukuthi ungilalelisa le ndaba ubizwa yimi ukuthi ungilalelisa le ndaba wathi ukuthi wena ngase ngiyamtshela awu wajabula ngithi mina uzongifaka unyawo wajabula kunalokho wajabula wathi sifezekile isisho senkosi ukuthi kuzozalwa umfundisi kwenzeka ke ngamthatha ngamisa kubafundisi wakuse uMaganda umfundisi wakithi wakuse uMaganda nangu enkandla lapha Magwaza esikweta lesimagwaza babencuncosana abafundisi babengekho abafundisi inkosi nje ngengathi ngifuna incwadi yayo yabala eziningi kakhulu indawo ezinganabo abafundisi hayi manje hayi ukhona ithathele manje uthi uyakhuluma ukhuluma uyabathe how ngisho abashumayeli kunjalo namhlanje abavangeli kunjalo namhlanje asibagcobe bayigcoba bona batapa ibandla baphume nalo entabeni into nje ezekayo namhlanje wakuqale ilanga linginika lo msebenzi kodwa ngingathandi mina lingibize ngayi ngihlale ekhaya ngayi wafika indoda ithi imfundisi angiyazi le ndoda imfundisi wenkonzo ifake ijazi njengami kodwa umahluko kungukuthi ifake ukhololo yona nangayazi le ndoda iyafike iyangifundisa incwadi kaJobe yonke incwadi kaJobe ngayifunda kwacacisha ukusa yonke izahluko zonke yangifundisa le ndoda angiyazanga ukuthi ngiyaphi ngathi ubani ba wathi nguGumede ephi na wathi umhlaba wonke ngizela ngithunywe inkosi ilanga ukuthi angizokuthatha uye kuphakameni ngezwa lokho ngenyela kakhulu ngiyokhuluma nenkosi ilanga mina ngubani ngizokhuluma ngithini nenkosi ilanga yayisithi ke mawungayi funa amaphepha ubhale ngizokhuluma mina ubhale wena wakhuluma umuntu wenkosi wakhuluma ngibhala wathi kuseni kusa ngo4 wangibizela esiguqweni wafike wangithandazela wahamba amgcina ngalelo langa amphindanga ngombono wahamba
ngayithatha incwadi ngayiseposini afike eposini ngayifaka ngayilunguzisa ngathi konje mangithethe izohamba ngempela mangithethe hayi ngabuya nayo ebekhaya ngafika ekhaya lapha unkosikazi uMaMngomezulu engekho akhipha zonke impahla ezikhona ebhokisini ngoba lento eyayikhulunywa lapha ngangayithandi kuthiwa mina ngizoba umfundisi ngangayithandi inkosi ilanga yayingena ngilele ekhaya ingene ngombhede ngesihlalo ingene phezulu endlini ingene ihlale la ngibona umuzi omkhulu lithi wawungekho umuzi ivonzit alalingekho okukhona igama kwakuyigama owayelithile ubaba mkhulu lapha kwakunezihlahla nje zemnqawe nomgodi ohamba inkomo ziyophuza kungekho ngishitshe lathi ilanga wena-ke zokwakha lo muzi umkhulu lo muzi ngayithela ngamanzi aqandayo khona angizange ngiwakhe ilanga labuya lafica ngakha ngangakhe indlu kankosikazi enkulu kunale ngingayakhanga ekaNkulunkulu lapha etempelini ngase ngihamba ngoyibonga ubaba ela ngakhe futhi endlande ngiyibonga wathula nje wangibuka ngabathi wathula nje akasholo ngase ngifunda wezana ukuthi ngenqabe ngibiza ngenqaba ukwakhe indlu ukumakhela indlu ngase ngiyake kulabo abantu bakithi sigcina ngathi niyalwa nina ngizophuma ngiyowakha umuzi kaNkulunkulu lapha ya base bethi wona cha uzodala ukuba ubukeka njengeyoni mawenze njalo yakha khona lapha mase ngithi ngizothatha izisa zenu-ke zalaba abalwayo ngayithatha izisa zabo ngabhuncula ezalona olaka kakhulu ukuzigxoba ngathenga ama-blocks sayakha indlu lanse yayikhona kwakuyindlu engathi nje wangathi ngeyokuqala emasontweni yayingekho indlu engangaleya abantu bakhona ngathenga ama-blocks ngathi abakha ama-blocks ngakhipha izinto bayakha abafana wayesesuka lo mfana wayengakhela indlu bengakabikho uMeselandi kangaka kwakumfana wala kwaMasha wasekhulelisa intombazane intombi yenduna baze befuna ukumshaya engaqedile indlu ngakhipha inkomo embili ngamnika lo mfana ngimbamba ukuthi angahambi ayakhe wahamba yahambisa lapha egweni lakhe bamiyeka babesala wakha waze waqeda indlu ngaphenduka ngaba uyise ngalelo langa amlobolela maNazaretha awuphinde ngibone uhlabelelele baba hlabelelela jabula wena ongaboniyo umhlaba ingcebo yakho jabula wena
lapha jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo vula amehlo umphefumulo abone ikhaya labangcwele ulokhu unakene nengcebo nje iyaphela kusasa lento angisenayo mina angisenayo lengcebo ngangenayo angisenayo namhlanje ziphelile hambile ayawubani umnikazi wayo lapha ngithathe khona unganaki ingcebo yalesisikhathi iyedlula ingcebo uzosala usale uncela isithupha sihambile ingcebo ungayiboni isho lengaphi nangisayina amasheke ngamasheke ngikhipha ngifaka iphuma lapha emobeni nginemoto nginayo yonke into kodwa kwakuyinto iyalapha emhlabeni uthiwa londa inhliziyo yakho ngaphezu kokulonda konke londa inhliziyo yakho ngoba kuyo ukhona umthombo wokuphila ilonda incwadi yayivamise usho ilanga leyo ncwadi yayivamise usho ilanga athi londa inhliziyo yakho ngaphezu kwakho konke onakho ngaphakathi kwakho ngoba kuyo ukhona umthombo wamanzi okuphila khona alukho usizi mawuthathe uthenge yakhona ingcebo alukho usizo ubuwe nalo awubuwe nalo usizi ngoba uyaphela konke ukufa uthi amanga amaqili anamanga uqedwe ngomlilo uthi uhleke nyama yami uhlupheke uze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulo ikhaya leli uhlupheka nje indaba kile ikhaya leli kuyidokodo nje lomhamba ngitutuze ngalokho izolo lapha kungena umhlangano fika idokodo lami uyeli lapha shonele alikho idokodo lami lasebuya leli vesi ngokushesha uhle inyama yami ihlupheke ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akukhaya leli ikuyidokodo lomhambi yayingasekho bayiphithise kodwa angiphathi igama lamuntu njalo angiphathi igama lamuntu angiphathi igama kodwa yona ayikho iphithekile yasuswa ukhona amathenda agqunywa yokona ngalala emotini insuku ezintathu ngilele emotini anginadokodo anginani ngane kwayinyanga yezulu lendaba yanginika yona yahlethisa umfundisi umwelasi yasusa uhlomo wayelapha uhlomo ezincwadi lapha emsusu inyanga yezulu yathi angakhe mina into ezofanelana ne-office ngakha-ke lokhu ngakha lokho leli dokodo wangakhela ugina linayo yonke into yami engase ngicabange linendawo yokusithela linendawo yokugeza linekhishi linendawo lapho engilala khona linofrande khona zonke izinto zami phakathi
ongase ucabange bese alikho ijodo la ngimhambe emhlabeni kodwa likhona ikhaya ngisho ukuthi ke inyanga yezulu yahlupheka kakhulu ibumba lobuNazaretha esesihlekisa ngabo sizozinhlekisa namhlanje base bengikhetha khona la bangikhetha bathi ngoba unemoto wena entsha nanginemoto entsha iToyota 4x4 hamba uye lapha eWentworth uyobheka ubaba esibhedlela ukuthi abasondi bakhe abamhluphi yini baye khona na hamba uyohlala insizwa zangikhetha khetha mina ngahamba ngohlala ebuhleni ngafika ubaba awu Nkosi yami awu shwele hayi awungathandi lutho ulu baba fika lapha esibhedlela ngihlale khona kusukela ekuseni uzowushawa u7 ebusuku bese sengiphuma sengihamba ngiyaphi njalo ngiyakithi naye lapha ebuhleni kwakukhona izitha zami angizokuzisho ngoba angizisho zifuna ukumbulala zembulalela imali eyangayizwe zithi mina kodwa manje nalikhona ekibisela ne nalikho ekibisela wakungekho la umhlangano uyakhona bengaqoqani baqoqana ngami bathi wena ubeka imali wedwa athi ngibeka ngedwa ngibeka lenyanga izulu nakho ke sibophe sobabili inyanga izulu ngibeka nayo imali ngibale imali bayazi labocele bayazi ngingedwa ngibala le mali ngingene ekuseni ngo-8 lapha endlini nenyanga ngibale kuze kushaya u-12 wasebusuku ngangihlala lapha mina inyanga yezulu ngibala imali yayo bese ngiyithatha ngiyisebhangi ngiyiseThekwini lapha koDumayo eThekwini kuWest Street ngoyifaka khona mhlambe ngiphethe 17,000 ngiphethe ngonxa isuka ngimenye imoto ngishiye lapha ngihambe ngedwa ngiphathe onxa isuka ababili ngihambise imali ngifika bhanga futhi ngibeka phansi bamile abantu laba bajese babona ukuthi imali le nyangapha babona ukuthi ikhona eselevu ukuthi bengayithathi ngoba inyanga yezulu yayithe mntanami thatha le mali uyibeke ebhange ungayidli ungangeni esilingweni sokuyidla ngoba imali akulutho imali iyasala khona emhlabeni ayingeni ezulwini wena wedwa ozobe usuhlupheka yaze yaphuma-ke inyanga yezulu lapha sahamba saya eNgqayizivele nakhona njalo ngalandela ngayibheka khona angizi nje ebuhleni bheka kusala intombazana kaMaseko intombazana Mrs. Kuze namhlanje Ntuli eMbongolwane lapha eGane khona ngisale naye le ntombazana kaMjado ubhekeni kungekho bantu abakhona kwinyanga yezulu
kuyithina nje sodwa setha senyuka wathi ngelinye ilanga eNgqayizivele wasethi ngeSabatha wathi hambile lapha ebukheni uyobatshela ukuthi le mnikelo abayinikele ebukheni umthandazo abayithandaza ebukheni ayizi kimi iba izindondela lapha ya hamba obatshela ukuthi nayiphi into mabenzela mina nakuphi ukukhuluma mabewenzela mina abonikela u50 cent lo gcwele izwe lonke namhlanje ngiyasaba njalo ngiyasaba ngalo ukuthi sengikhuluma kakhulu kodwa angikhulumanga kakhulu ngoba ngiyesaba nje nginovalo ukhula kuphelile kuyophela vele inkosi yangisiza-ke waphila ubaba ngakhala sesisuka eNgqayizivele sesizala ebukheni ngakhala inyembezi ngithi uNkulunkulu wami kasi ebukheni ngiloze ngiphatheleni ngoba nginovalo kakhulu ngenyanga yezulu nginovalo kakhulu ngelinye ilanga yangithuma yathi ngotshela amaphekula laphana ukuthi ufuna ukuwaxolela ngathi nami angcono amaphekula kunathi amaphekula akuthuka kwabakanye ahamba thina kuphi nakuphi la kuyakhona siyakuthuka siyakuhlupha senza yonke into sikhimali senza yonke into ngafika khona yangineka amabhuku amahloni ayino 4,000 isonto likangaka 4,000 rand kuphela mina ngangibhenka 17,000 rand ngosuku base bebona ukuthi abasayitholi basayingqome bayemlazi lapha ngangibeya khona oyikhipha nathi ibhange labantu ngokwini hayi African Bank angibeka African Bank ngabuya ngazotshela ubaba lakeni ngathi ngibona ubani lapha bafuna ukhipha imali wathi usho njani wathi wathi bayeka bayikhiphe ngathula ngayeka bayikhipha bathenga ikhumbe bomvu niyayazi bathenga ikhumbe bomvu akulunganga kahle la akulunganga bengitshela ibhamu phoze ibhamu ngelinye ilanga nganginamshado ngithi mphekelezele nomshado nondunakazi hayi ukwanzima la ku ngifika uDlada esha uDlada umvangeli eshiswa lapha ngisa mina ngemoto kwathi intambama ukuthi abafuna wena njani mina sezongena nami umphekezeleni umtshado hayi umtshado hayi bazela ngamazabanda angasuka ngahamba ngedwa of bevalile esangweni ngathi shukani lapha ngizonishayisa ngemoto basuka isikhala ngaphuma bangilandisela ngeenhlamvu
ngemuva zaphuma ngapha ekhanda lemoto enjalo. Afika lapha angabe sahamba ngalomgwaqo phela uPhakameni ngoba ngabona ukuthi abasePhakameni bavivile manje ngobudlada wehla lePhakameni. Ngaphambana nabo ngaphuma umgwaqo phela eVerelela edlule entanda. Ngaphambana ebusuku ngacela imali kubaba ngathi baba ngipha bafuna ukumbulala manje. Wanika ubaba imali ngahamba wathi ekuseni nje kusa bangena abawalami bami bathina ubaba uthi ubaba sizokulanda uthi umshiye nobani. Ngabuya ngehotula ngangena wathi uyofica kuthiwa ngifile ngelinye ilanga ngalokho uhamba kwakho uhamba uyahanga umshiya noba ngithi lapha ngithi phela abathola ithuba lapha bafuna lesikhundla ngithi abathola ithuba wathola ithuba ngabantu laba mabheka ngabantu zitumbu yazona nje nyanga masijikile ungafisi lutho ungafisi lutho sejikileko baba waphinda bangisusa endundulo sibekeleni ngabaleka nakhona lapha kwase kubaleka nje njalo ke baleka nje nesindisa umphefumulo wami kodwa inyanga yezulu ngikhale lasengikhumbula ukuthi ngishiye yodwa ufike usize ufike inyembezi emehlweni. Kaya elimi pagateli kona adifitiwe bayithatha imali kababa endlini la bayithatha obani bayithatha angibize igama lamuntu belungashaya angibize igama lami ngange ngifike ngibasho ngoba ngafika imali kababa ayisekho bayithathile ngabuza enganeni esebenza nazo hayi sangitshela-ke nazo ukuthi usuke isidumo lapho suhambile bayithathe imali kababa ngaphinde ngaqala phansi ngasalela futhi ngazala enye imali ngasalela ngayihambisa ebhange
le abayikhipha yonke yathi inyanga yezulu yathi isho kimi straight talk yathi konke lokhu kufanele ngikunika khona engikhombisa khona ukukhombisa usibanibane emva kwesuku ukhombisa usibanibane konke lokhu lensizwa umsebenzi wayo iyayibheka inkomo bheka inkomo lapha sibayeni bheka inkomo sibayeni ithatha iposi lapha iposi ilihambisa ubaba athi lihambise umathonsi ubaba esekhathi akamehla angasaboni kahle ngifunde incwadi lesethi le iphendule uthi le iphendule uthi le iphendule akanondaba ukuthi angifundile ufuhlela kunjengalokhu wayesho umakhathini athi uthume ubaba ngolimi oluzwayo akuthume kumuntu ongazi ukuluso lwakho lothi lufika lwakho kuye ulube selukhuluma lento ayifunayo baba ngibhale incwadi njalo nje luzuma lufika uthingo yimi lalukhuluma lulapha ngakwamkhulu lithi wendoda sengifikile kuwe qatha sengifikile ngiza lamanye amasabanisi namhlanje ngoba ngangithetha amacala akhona la ekhaya ayesuka khona la ekhaya wathethe inkantolo baphikisa nabo bathi hayi siwaxosha lo ithile isikhona Nkosi yami baba singitelile Nkosi yamakhosi kodwa ngitela nje ziningi ayiketho zala ekhaya kodwa ngahamba ngomkhombisa ubaba uthi ngoNkosazana ifa abanazarethe eThekwini ngahamba ngisuka ekhaya ngibalekile suka ekhaya ngase ngikhumbula ukuthi wahamba ubaba inyanga yezulu ngingangeni la ekhaya ngathandaza ezoncwadi ubaba ngathandaza ukuthi angene la ekhaya namhlanje washayelelwa umdluli washayela ubaba uthingo loNkosazana lungakahlali esihlalweni eshayela umdluli ngathi akothi mangifika sangweni khona ngoba bathe ngangeni bangixosha ngesabatha ngathwala umthwalo ngesabatha ngaphuma la ekhaya ngathi ngifika nje sangweni nantu uthingo nangumdluli ishayela imoto awungakhululeka ngathi baba bangimisela bathi basuka emgano lapha esicaweni ezansi bangimisela bathi ngongena sengihlambulukile bazongihlambulula basaya eThekwini basho njalo ngahlala ngahlanjululwa yini ngahlanjululwa unwabo yalazi unwabo ngiqinisiliphe ngahlanjululwa unwabo mina ngihlanjululwa ngabantu ngangimphasi kwesihlahla lapha ngibeka isandla la emotini kushisa ngezwa ukuthi phakaqa hawu athi ngaphela hawu lashiya ihlamvu lulumganu lashiya esandleni sami lwalushona emthini lapho liqhamuke khona lakhwela phezulu
wabuya ubaba wathi ngena phakathi wena. Akukho umuntu wabeka isandla wenza yonke imizamo athi uyamthandazela. Akukho. Kwase uthi sekugcina ke uthengo ngama ukhombisa imali ebhank ummeli uyayibona imali ejabula nganika wonke amabhuku kodwa ngaqala lapha emnyango laluhamba nabo laba bantu sathi singangena lapha sizokhupha ngecash ngathi mina baba ngiyagoduka manje. Hawu ugodukela manje ubuza kanjalo baba kodwa ngathi mina ubaba wathi angokhombisa wena wedwa. Lenkumbula leyo hamba nayo uqakile asho ngobaba ukuthi angokhombisa nayo ngiyagoduka ke ngeka wabehlisa ubaba wathi baphuma sakhuphuka nobaba saphezulu fela hlala phezulu wabuya ubaba mina umgwaqo kama makhosazana kama lapha kama umgwaqo ulapha kunezaro baba ulapha kunezaro baba wasusa esikhulu isithombo lesi singaka somkhulu wathi mina hamba utshala ekhaya lakho uphumule. Ngafika ngasitshala ekhaya ngiphumula kuso phumula kuso. Baba bese abantu ngiyacela Nkosi yamakhosi ngishiya umsebenzi wakho kubantu bakho. Siyabonga amazwi amnandi esophiwe ngumfundisi wenkosi, inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yesabatha sekuseni ngesihlabelelo se-15. Cela umshumayeli Khuzwayo wakhona lapha ekhaya solela isihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi kusupha amabangcwele.